Ahmwa vision, ahmwa vision wawaki kairoihr. Tama kuma kelong lang, tama kuma plan, tama kuma oraman. Porque anso me que naman mia kairoihr, naman mia vision, naman so. Okay, el kunmuyata tilay na chel popo. The kareta a chay suchokak move on, a chay suchokak koirta, a chay suchokak lel. Taka mak chel konong ka chay lel. Okay, o na chel vision o na chel poson. A chel vision suchopa mimiliki isang tama coach require us to do. Pumapa mimiliki isang a chel poson but rin vision. Kakapya tang kisang koy mam kairoihr. Kan tata ko lel takeo kan naini kumoni kan naini kisar akak sama-sama na oraman mama na mananiki. But any vision outside of God's plan, mapan likisang ko peran coach, chay suchokak koirta. Amen. So imek chel pan yo pa na ni sauch kan rana chikakak pakala nong puksaraw yan te ya Bernie makakak kininching itay rampu kaya po chay pang kilampan na rampung koy ni sauch kan rana makakakila na child rampuk kusang nan apakuk. Okay, nampuk sarawin pompeyo nan apakuk ralaw triyaw ira chikchik riyaw lel silu. Apakuk riyaw lel silu. Kakakinchingiti kakakita kichild pan watak pa na amen kalangan. So pang watak ang kichild ni pompeya masanita na arikauno kachinsa pangya masani. Inchingeti pon akay palian chakay, tame ipan masani yanguk. Pwe aramas enkak mangayki watak. Inchingeti pweki esay kincha lel, anso me epan wiyawi. Apo pan matang leleto, o tame ipan kasali yanguk pan poita. Mentama epan point, ap awiyawiyacha, pwe pan poita ni ansawi, o esocha pan point. Oh, praise the Lord. Okay, makapangkola ko watak naniralaw teo koto apako melan complain ng kauno. Uya lukulukur lang kauno. Puya song kan me Israel me Israel ko uya makapangkalang na neuralaw silu amo riyaw koti tana main kaun ya aray naikin pachuan lukulukwar yang kamuy o paksa wasa kamuy apso chakin karonga o tarikit sang nanachapal laut tama kam kachin moit kiyang yayan pachuan sangan sapong deswat pukach yatuan na mukak kachin kanang mayang mamasani sangan uya swat watch apal laut ken kapiliya pa na akamayo pay ken uyawi wasakoros are makakula ko watak sang iyo ko to apako kiyaman prophet minor prophet iyaman saukop ari saukop chayla sa makauno ken masa ng saukop kan makun wa rongang chon weyo. Okay, ari tame apako kilkilang suwat mamia ari kotay kin pil complain ng kauno. Amen. Pwede sang suwat kan may uya kilkilang kauno masa ng naniralaw triyawa ira chikchik riyaw silu ewot kaskasayayang mepitata tame en wiya en inchingiyeti po na kay palian chakay tame an ko chamasan. Amen. Tana inchingiyeti po ki esay kincha lel an so me pan wiyawi pan matang leleto o tame pan ibang kasaliyangu pan poita mendama pan pan poita i-visionan mo. Okay, kichayil vision te kairoihr te oraman. Okay, as chokan wiyawi instantly. Okay, so chokan wiyawi right away. Song yung maka kilong lang. Song yung maka oraman. Song yung maka melan kotokotoki po enkak wiyawi. Amen. Ari imak chaypan kosaya area mo kinin mapitata ong nanachayil mamoran Pwopwoud. Pwede kasangpal Pwopwoud wan mia ara kairoihr. Pwopwoud wan mia ara oraman. Song tama ban pus kichawi. Song tama ban kaluay kichawi na nachasaylak. Ari ay so apan aman mia vision naman sochak mas chakake ugupana. Ay panintawi mapan solaw ya
vision apa kang yala division ang yala men ki child pasang aban arya kasang pal popotewan miyama kairoihr eo miyama goal eo nana child challenge ni so chikach kasang pal po ki amanaman ki child okay the challenge pan tatar challenge up chay bang ko saya masa ng coach mo na bang poita po na child mo challenge kuma apan tuwa chay pan tapongach ma ang po su chay yang upongach ayawan so mapilakap o kapagap kiyan so tamak makak mod pa na makak main tuwang page makmauyawan noon makasasiyap observe one another tuwa chay 30 minutes kiyang time ngayon 30 minutes up kiyang time invest time lala ko chaptak kasay may tang amanan kasay yata ya oraman ya kairoihr pwede ako ipak man chay su chakin pil kasampal ki spend time together te ako ipak agin so cha may nan li kakinta ya oraman pol kasanetier tame panay banuya mo kin kak miya na chay pwede chay la sama all mo ya mga te all mo ya account te all me apa li panay aso chan li yo kairoihr me coach makasanti me correspond ya okay apos chokin kak wato poita pwede kuta naman ki miya an kocha kisakis me kiyang naman individually ari chesi machin mag-child kak work together as a couple kung may tang ang poten and intaway song ta makun wiya popong makun wiya mamapoy makapanasa ko me oraman yo match the kairoihr yo match the akin strongly na namong yung akin kailain okay mental siya makasay kin siya wiyata me coach mapitata mo up to a chance so koras am tisairan inangan men kacheta men wiya mo kinen akin wiya kam kamakita mong yung arima ka panasa ko me sandwich area yo me ikisakis makauno pulkin ya tilala amen ay sa makapanasa yar mo apan sawasa yu kang vision oraman kairoihr tama kamen wiyala tama kamen lel tama kamen accomplish euran so the challenge the ime kachelpan wiyan ko ang pot ngayay pot sa banana spend time together observe what ki the kasay monti ko kasayang ang pot asasang re dame kairoihr dame kulong lang me asa me coach pulikiti na namong yung okay te asa me kun wiya popong na namong yung me pitata ama popot me pitata ama panaynay okay arkorong ko chama-chaman aleti pweki kasampal kuman kak chapta kapakat pilang pot panitok rem ko pilintayang the same thing okay chana na prepare ang mes chapan tuwa panacha kakeo eo ay kakeo sangan kairoihr eo apta magchapan na sa ko kairoihr pukach pang kak poita ay so kairoihr pukach pan mi pan kupuran coach amen okay yung pila ka sa iyo amen oh glory to God meta pa kaniyang complain kamele na makchay korosken complain metuwa cha apakuk okay apakuk prophet man apa the same time tamele leli me complain ki bagi song suwat na parparata tuwa cha ke child pilkak mi na child challenge mi na child commitment in yang pilata rong kaskas school ki kapayata wiya but at the same time tuwa cha you see the worst thing the worst part tamakin opposite na porporta ren ang partner te ren na namor popota rimega sompan kik Thailand etu cha pa ko kan so me wi ka complain ang kauno puk saraw ka te yang child me kauno masan yo rimek chaman alen koten masan ang kata baginan masan ng koti wasaw magtaka ku yata kairoihr lale kay boy ibanda yung tirman nan jin rensongan make it kay teng kachay kale ime ibanenda keme solang wangi sangpon miyayer miyatel guideline miyayer kupuran court miyayer direction in court
Okay, magtana na rong, magtana na kasompal ki dama kauno masa nang kita ime masa ni yang apa ku kan intingiti. Okay, masa nang koten rapa kita tablet cakai intingiti yang gusto natin kauno tama ko pan declare. Okay, ar tama kauno tama kauno masa ni yang tama kapangkulanan ira laut silu ra tikit isak isak walu isak tuaw wasat ut kaskasaya me apa ku kut kaskasaya me peran boyaki sama kot pandari raila kapit raila. Okay, ari nanan apa ku ka complain kauno masan an so kot masan iyan so apa ku prong perenta peren kita boyaki aletier ari tactile we rong per sort ran no takas kasaya vision ap melel kachailan angi vision amanaman angi atal kairoihr mia, but at the same time kachailan kamelel in faith. Amen. Jalanana activate the child poson faith ye poson ye kamelel kamelel me kan magtay stok lang kumasa child agtay ko property. Okay, yo kauno masani ka kalikang child course so ulang anane poson kaliap na kung gabaranda ko court nani pro isa ke oras ko tukuan no. Okay, so kareta ekasampalang ka child tactile we rong so karanwat poeki vision of faith so toka ira hand in hand ira euta ira buya patpana perian yum hallelujah Pwopwoud together. Amen. Udang kapanan ki vision no ka envision ta ka kairoihr kamen ko ang poten lalapot tayo kumamela, right? Abuya. Gastumen kumawi ya Pwopwoud ko icho ang po chang sangu. Kayo bil magasay Pwopwoud kami ang po kita ramas mebil ba mela lang uklaw mela ta me bang katorik tayo pesa. Payutan planen ko tumo. Plan ko tayo po kita aramas kita ay po taman me bangkak mela lang yala lokotong. Amen. So kachayl kan mo Pwopwoud ya tayo kairoihren mo. Kachayl korosel lelni imoy lelni san. Okay, so mean that the force is not an option. Men damoy pesang. Up. Uya yung song magtay susupa irang koros po metruto lumatay bil aramas choto melan moy pesang wala Pwopwoud. Okay, moy pesang wala paninay. Up, that's how the enemy. Okay, imunjitiyo kung katatoki pagtay lang kak separate. So kalangan kiyang kauno puwe ki saut karat chay ko saya kachailan partner nan vision what kuma koros anane ama kairoihr uta ya kairoihren ma korosen lenni salo. Amen. Ba makome men make it na nama merita iso then that's gonna be hard. Right? The kome men ko Pwopwoud waon kiyang kauno ang partner inside man ko Pwopwoud, that's gonna be hard. Abuya. Amen. Ari maktail mi minan sa onerair ka aw tani me ko sompal ko tailanana poson tailanana masan ko kahit ang poson me kabano tato ko sa yawi kamelele me coach pan yang yo sa pan mikit no kaban tama ka kamele la based on ta coach masan. Amen. Ananek ta nane and posoneta masan got men posoneta tama ka reta ka kam kamelele. Okay, tama ka reta ka kam kamelele kita ko kam kamelele. So kasampan. Okay, kachan together partner ngaya ipots and pungkupana partner together nan kairoihr what about the same time kit koros bil pampilatasan patokatiyang nan masalungkot me panguya bosa. Right? It's not gonna be easy. Okay, pwede kita take time. Faith comes by hearing. Poson kung pulisang na rong masan ko. Just ka kamelele matas tu pamperanki kalau tela at rong masan ko. Ni bom na rane. So kareta kasampal lang kachay-chaylan ime masani kita na nan iraw laut riyaw len siluwo ama masani wasat
dana kauno kating sapang masani intingiati pon akai palian cakai tami pan masani yung paramas enkak mangaiki watak. Okay? Aramas enkak mangaiki watak. Intingiati puyakia saikin lel anso me apan wiyawi. Apo pan matang leleto o tami pan kasaliyong pan poita. Mentama pan puan ap awiyawicha puya pan poita ni ansawi. O esota pan puan. Glory to God. See, anso me kauno pil masa niyang Abraham. Let's see Abraham. Anso me kauno masa niyang Abraham nan yan ang Genesis isak riyaw. Kasaliyang masa niyang Abraham yawasapang golay. Okay? Masa niyang patisan na napaninay kula wasami pang kasaliyang apo sa sawasaw. Okay? Kauno masa niyang ambitoy gogola sa sawasaw gogola ya you just go. Okay? Fake. Fake yang o kamelele makot masa ni utana bang poita. Okay? Nan bil vision ng kairoihr makot teraktong katay. Okay? Kairoihr rin puya ki pekaran goat ma kan Pwopwoud pekaran goat ko ang po tan kak lalawat lelni imwi lelni san. Praise the Lord. Ngayo ay partner. Okay, nan mawat sel lelni san. Glory to God. Hari nan vision otok cakak kilang memiawi. Nan vision otok mia kubron goat cakak kilang mia bilbang pangatan ala tanak chan kanangama. Yes. Kanangama awiyawi. Pues otro pampuan. Okay? Masa ni wasa otro pampuan tap kay tenam time o ay time. Glory to God. Ikamilala me area kay te kumpil ng Pwopwoud cha ipaninta man an area na child more kachay so chakan man wait upon the Lord. Akun yuya challenge yo nan more naramas kan wait. Kanawi. Ari kamelele me ime masa ng coach men kasali ang kichel ni so chikach po ki chel kichel si chikak tinay me chel mamor po in sampa tere kuwasan iwasa chel poson ban ko tama po ki chel to che paninta powasarian coach pan operate nan kingdom of God de nan Wayne coach mamor ka moran marain ap miminan sampa eu me rochoroch. Pues ki sampa eu me corrupted o kila tip. Ari achel mamor lale kichel yang so payi te loy sang challenge me sampa watch aramas koros melan loisa. Kichel so cha exempt. Pag chelen inta mak chay serian coach kichel so lang kichel pan. So chayang ko tru tame sering sampawach melan kotro. Mainta sering sampawach pag chelo mi sampa ap sering sampawach melan refer kiyang masaik mo itang kray samo. Amen? Non-believers. Aritame intinta kumaw kinin po kichel kilang okay so mau memiyapil ni sampa aramas masasakaw na mapil so mau ta okay pil serian coach kan pil kanyang so mau ta. Ap achel kichel ang salatak sang lale ya chel poson makin kasalatak kichel sang lale. Amen. Challenge ko kasomau ta kalukwari ang kauno. Kakatete manamanen maula po na more. Kaliki masanen coach. Matama kauno masani inaukan kakamelala ko katete po na more ko salatakla ko maula. Ari tamak chel rong panani so chikach me ikamelala maapa cookman kakela ka kipil the area wan kakela ka chel popot. Pweki kichel miminan tuwache panintanan momon generation in sampa and so much everything is so quick and instant aramas mauki instant gratification kamauki me coach me matang right away okay tuwacha time song koros is so fast rancho yo mga ko ang po makakungkuk ko sa kosoy yata tuwacha match changala cha McDonald's drive through painta me coach me matang ya imamao sang riyaman wiya kungku kape. Tami melanin tinta momon sampai sa watch mag-check lang song chorus is so fast. Ema karwaro ema matang kichellanane and pasapang right away kichay sa chame nauyawi pilel problem in mapitata challenge nan Pwopwoud.
challenge nan popot miya cha pilmen moyo right away. Ito cha emangay, it's so easy compared to before. Mawasan miya kokonin o sa syukak miya kokonin matamatawa panay miya kokonin matamatawa mo na ikoy tangoy kilang ay sawach emangay miya mapilkan mi cha purta okay po to salamiok tagatar som pir la kiswasa kokolare naman choror mo kamang koro but it's happening mo nuta mangay it's so easy to do those things. Mangay kan giti siya ng seri, pues isme pa napapali ko sa malar. Arisampo ka koros kachel te point sasa. Kachelan nane asa met tatakan ni munchichiyo, tatakan chapel, tatakan darkness, uyalalaw tila, at the same time, acha poson, kachabang quality acha poson. Pilata kelal ren kauno, kot sucha wakla ang sawach. Okay? Coach tutua che bang watakang chanan rom waisa kesu tana pwede rong amawakan kasaleta tuan coach akin kachin kupurata po aramasan pungilare armech pwede arposon sang ni chapi lal ni imwi nintuan puk sarawi and amasani me pungilaren coach pwede poson ban morla amen ari kauna so siya wakla pagkailan nintame yamomoy sampa wakla kauno wakla no God remains the same tutuwe cha ayo ranwach pilpang kokola cha tama kchaila ramas kakpil maurkila te pung cha te pilal nimwi acha pang kolokol cha acha poson nan regardless of any challenge okay kchapang peiki acha popod kecapan peiki momanam kan peiki tu cepan intaka asoma ka somaw ta ka shaman give up ay makamang yak kaman kelail ta kakun wiya kapakap kakun kaisi sol ka watawat ka kola ramas po rain sa wasayo kapakap kiyam somaw kapapat karapakasangan mga tama mga maban kakela kapal waramay so you're doing something po kaman maula when it comes to marriage okay machocho can easily give up. Okay? Lala chayo challenge mawar. Men moy chang. Kasocha fight for it. Kasocha willing can wait patiently upon the Lord. Kasi sanya mapili mataten ko kwerta na no rin so lang. But that's a great testimony. Amen? Makabang katete tama kauno bang kamawiyala na mamora popod. Okay, at the very edge makamimiyar ni imwi may cha maluwa ang boat mo solar men chakuk pil mo kausu kape solar nangan men wentiyanguk men apaliyuk momon makakaitala na makasa makuma you are so connected before solar momon kokano ang sawach okay maybe intinta mo po miya mamalampir ko turusangan area ap kater give up. Okay, kater give up lalo po you're fighting the good fight of faith. Chama ninawa me inawan me kauna makikumapa na kikich pa na o socha aman men kawela tama coach kipa na. Inawak siya show yang aramas. Arya mga pamakawiyang aramas kapang salat siya kaman may kaman ta kaman uyang mga kan uyang mo. Chama me the covenant is for God. Coach. Euran ka ba numon coach euran ba numon coach panalakatik pa ni now mi yata po siya nawang kay melal mai pot ma say now ko pa na say now kiyang kauno okay me coach me pansin sila coach pa sa wasay kich sa lalang challenge kay sa bilkin lalang challenge mabil sola man kailangan man pa sal kichel koros tama ka ken loyangan popot koros ken loyang. Okay, popoutin challenge ng kokon, challenge sulaman wantiyang aman, challenge men koy lasang, challenge bil kailangan taraman. Okay, palwara mo kitar, kasalal kitar mecheyo, kapangatar mecheyo. Ekin wiya challenge na child popout mga kan. Amen. Tama pang kakolokol ki child panapok child kelay is our faith in Christ. Imak child malang ko sa yan sa chicken ranach. Kay ki child apang sawasay ki child kairta na child mamauran popot kan acknowledge asa an ampot kairoihr.
ya au raman kan ko embrace it embrace wa kan chakata ko yang perenki sawas ke bana amen so ngayon mapanso chakare yang oknantip kairoihr pukach chasarian coach ke chabanosa acha kairoihr pan mi makakrong freeze lar okay ay sawach okay and Mawar, amen. Okay. So, Ivan use na speaker. So, tama, iPod mo kaspasayan ng kapano. Amen. Amen. Nakisya ka kila kaking kichel me. Iya chel kairoihr, kichel popota, kolkolpana, opolpana, minan wairin changwach, lal niyumui. Memela cha mabangki kichel pasa. Amen. Dan sa machay ko sa yay na wow ni kapopoto utan lengan kapilsin sumaylang nan masanang po utan. Basta Yahweh ni pera-peran niya butan serious ki arias chaban kawela tama bang kolokol kichain puen kak pachapach kokolacha yaya chapan kosinan kita acha poson acha kamele la poson tama cha poson yaya cha kamele la tama inaon coach koras na masan coach masan yang chanan sa pol mamasan so amen. Glory to Jesus. Kamele leme kecil rong benar talented takcil koto sang nan week na sama laro iyo sama bil kasampan niya sama kecil bil practical okay boy kasko saya mo kecil sin challenge ka po and simple lo can practice okay kan kecilan kapayata kecil der to songoro okay and kak mga yang kecilan kak buya pananan po chay. Kaya kacama-cama niya challenge magchailan ke pana niya re. Ya challenge yo magchailan ke pana niya re. Encouragement Was the week before. Okay. So, mai so chama-chama. Okay, so chama practice. Glory to Jesus. Kecil ikameleleme kecil make it and simple. Kecil person kakasau pentatongki. Mentama nanam kakon course customer we are pagato saro the customer up this is part of the challenge magchailan kipanapo kasi magcha mamawun na magchail maurun popo mawun mi ko siya kahit din mawun pananan po mamawun me pepiyang song kan mapang poto puensongan kawela kipasang katora pasang kamoy pasang akamay okay to open okay so sad kuma uya ware afkan mo manupan na the CCI pa na masuk malang CCI pa na aptak maut uyak mamalang complete one another work yan naman aluwa chaman panso sa okay work together amen are separate it in a simple way for child person ka practice sorry oh praise the Lord kalangan ng kauno. Okay, friendship. Dapat friendship magchal ko sa yaw kampakapam. Ang boten kampakapam. Okay, kahit yung kampakapam tuwe sa kampakapam chikan magakin. Okay? Yeah, and so sense of kampakapam tuwe sa Jesus ama sa niyang sa pulmato batango. Isolar panguyak ko kumay latu. Iya panguyak ko kumay lakampakapay. Karapo po lati su token we ki ana so mas at a talk the a plan
Kampakapa akin kakyang asa. Lord God, nari kampakapa mampoten kuyakian asa tame what are you fighting for? Tame kamalan bil ningi teki ke sota men kuet ke sota men pues isena naman lang kauno ibanda yung the secret is kauno kat kiyang katal koros wisdom of will kiyang katal pungan pilipil aman kakpilata cha kan walk away sang ang potong ko walk away but yet me a confident to you we know you child we are young kauno mak child pan keep it katal pan kolokol katal pan pegi katal pan maun we ki mun titiyo makung koton kawela gocho tokong kasong gocho tokong kasong ibang porang ko pre mia song kasong abdama kauno kun wiya song kan koros makin kotongu kauno kun at utalo wakitang kamao patay men sawasi kachay ta kakair kachay ta arime ko sombal kachay len tama na tayo friendship build friendship kampakapam yang kuma and ka kampakapam o batang adventure mamay ta go journey ta wiya me ko makap makmaster kun wiya po ni chabi na mga relationship ko makmakayo paran ki out the pola walk together non park the song kan halu song kayan so mapuputla lele sampar lemaw apet isa ka pa yo solar min jorna ni ari ka pa na child ko sa iyam challenge ka simple lap child pam practical na child mo re pongpongo ti mag child ko sa iya and miya makairo vision Ap kairoihr pukat pan tatok niya mapang partner together. Kumakoros pan an kipan vision puka. Mapang pung kipan ako sa iya pan. Kamotang erang po to itak yam kairoihr ang child mo. Chay kukulay awasa. Waratsa kukulang panis luisang iceberg tarakenta. Okay? Te sopa kukulay. Yawasan ko itlang waratsa sopa. Kukulay wasan lang drain na ban lalia nan paratize te ban po tira nan value work kanita right because chuman ititawin aramas mesotra efficient sotra kairo utan ola man liya man anana niya trail kairo nan mauren Christ magtrail chapiata so sa tirail kan mesotra memory ang kauno imakareta may naral vision yung song toro. Okay, there's a vision right the talk, yes. Renuman kiyum, yes. So taral vision and together, both of them and lenli salo. Wait, but check lang amaw. Isto ko siya masakarakan naman kiyum orang gusto sa nagisenta amaw. Ma icha ka acha kairoihren mo, imakareta kay pakchay tiar song ka, na child mo pinutola. Okay, where you're supposed to be anana Christ and Boson. Okay, so partner together, have a vision, basulu yay kachanana have it by faith. Wason utang pasompan. Sutra makakankan lapang ko pron kot masutra poson. Okay? Kaiten to talk cha when kaiten to talk cha sakaw when the mayor. That's not how. Hallelujah. It's more than that. It's way more than that. Okay, nan mo what? Hallelujah. Tama-taman magtay sutro mo may chito pon samba. Never. Tay sutro mo may chito tay lisa na child banga. Tama-taman memorat court ligi yung ko kota sa ilaktok tabang prom lare. Okay, arkare ta kauno pan kateng kunuk ta ko yang morat. Amen. Okay, kachay kakinta po ime manuyan mo imakain sa mo ime inseneyo. Akain sa mo labananso. Lord God. Pakabang kachiya sang song tuto na ko no bang amno right now. So karetak chana na partner together. Kay maampo di cha me paran ki sakaw. Wala tatok proto sakaw. Amen kapakap ki. Use your faith. Amen. Chaban use our faith together. Chan pray kauno ban change direction. So to make it mabal rin lang. Kareta that's not an excuse. Amen. Be strong. Igarap na melan. We are wrong masan ng korto. And kakairata traposo.
Wato more makarong masanung go taban salit aban kakela kalam poson. Amen. Poposon kem pulisang de rongorong masanung kau. Amen. Okay, ari. Puksaraw bilkate yang child may po tapcho wata ko na Rome isa kisugat kate yang child me utan poson kasampan. Oi poson me kama kaya kapung child. Amen. Poson me kapung child la mo sinang kau. Ima ken kare takota kupur parenting kecai. Okay, kaitan poson tap ni uya. Amen. Amen. Ni market. Praise the Lord. Glory Jesus. Kare ta kasampalang kecai le. Kecai le na anki niya tay kairoihr. Okay, riyaman kecapung kupana niya tay kairoihr. Ari anki an so mo tangampo, mo tetiyang ampo. Nanama kin ansong chapel mga so chapel mga may isang mga so was anytime ang po ni rem mga kakbot panakma pasoya kairoihr mo manama panlito yung mga panay. Amen. Lord ka. Puksaraw belmasa niyang kechanan Proverbs 18 kriya isak 12 isak 8 kasampalan niya achel kairoihr me saman highlight wasa tana where there is no vision the people perish. Okay, so perish me wasa pagkaitekan mo magkakinta ay wiya mamor miya sangan kakanyo kakakasana na mamor may icha magawiya. Okay, mayer berta pola tato purato tucha icha magawiyan mo routine, responsibility. Okay, responsibility so cha we ke me vision. Kachel korusia miya chel responsibility. Responsibility tame ang pupo, tame ka wiya pakan kak apa-apaliang panaynay. Apna song cha matawa ma icha mo kinin makaban wiyaran koros. Pakan wala tato wato mga wato mo ni kamaut panaynay aricha. Vision te oraman te kairoihr akin po sang rengkau no ya karapan achai po to po isang bawat. Ya achai purpose, ya achai potential po pinanang wasan tato ko tatama ka wiwiyan maka osa ya am kairoihr ya am karapan makau no kikinu to po isang bawat akan ni kuwasaw. Di pa nintaway ma bil kapang ya tato kap eu sangan kokono eu sangan kapan Peran lala kapan, pepol lala kapilpan, so siya complain na nam totoo. Pwede ka asa, may malipilipo sang ren kauno. Wasa makapilpola wiya totoo kiyang po ya, at siya kairoihr kayo, kaya na asa masang korusya magsiya viviya, na siya mamauran po pilan individually. Okay, at siya kara pa rin kauno and sainsal na may koros magsiya viviya. For siya get the glory. Amen? O siya sa masaylak to watch, kaya koto kan accomplish me coach makauno kiyang kaya yacha purpose ano kaya pura la rin kauno na icha makicha koto cha pagchan anti salvation sa malaren kauno at amak cherry mamorke. Okay, but minus well chela no ta cha koto mela sa malar po to cha koto cha popil exit po ke icha purpose gan mela sa malaren kauno. That's just salvation. Apay taken just salvation kaleo. Utang kauno operation nan lang and wiyaw ni samba. Isna bang wiyaw operation nan ni samba kamu yongoy. Serian coach niya masata is kauno. Ari song koros kakchay wiya ni samba magchay pang focus kiyang tanda kakchay Pwopwoud ka. Okay? Ipanintawe me ang po tamak mawiyaw ni samba ama partnership ama eupana. Ama kilanglangan miya ama kairoihr kilanglangan miya sangyo makma kotkotoki makmauya koko lang. Amen. Di panintaway masang puka korusya emelan kokonokta amor teka melan operate dame kunwiyawanan lang doon santos because you're supposed to enjoy. We're supposed to enjoy and so it's just a responsibility may siya makawiwiyan pagka getting by each day. Aman that it's a boring life. Yes, it is. The corner ang we to check we to talk of one belwaramon, but it's boring.
Tu cha ka kon na ko itatak cloud, but it's a boring life. Ko cha makawasan pertan main sang kola tatak puro same thing over and over again. Amen. Kareta ima kareta chana ne. Revelation. Vision ye revelation. Tau tiang kairoihr dia. Sang ren kau. Pagchan ka kli tachapanini chik. They make it like live purposely. Nagchakalinda. Mamor ki karap. Okay? Karap. Pagchan litway. Tachapanini na norma coach kupur kachailan. Eh, kauna kachin may tong kachay chailang go to sampa kay ten kachailang go to cha we atanok chay manuya. Eh, ang kauno malibay kachay peka rimak chay posposaya tuwa cha apakuk one of the prophet kauno pil kachay tanan Jeremiah pug sarong ate yang chay Jeremiah yung lema kauno iti kachay ta pil kachay ta pug chay luwi ala sa pulima. Amen. So am katwasa tan yung konsumo kay ten accident. What pili pa? Ikarapan ang uyarong yang uyarong pwede kan teiki ang popo kan nanti yang lalabot kelay ijete komati men mamur kupuran paun. Amen. Pagka sampawat utang pampakatikta sampawat pon korus yang pampakatikta ije sa pon manggotakan. Okay, mapan they are rasotopan content rasotopan ola pweki aray pelata lam ke coach pelata baik yang kau limak cai rorong pa na Proverbs 29:18. Okay, without vision or another translation and NIV kasi without revelation people cast off or perish. It's the same thing. What is perish? Ola. Okay, wasame soto kairoihr niya wasayo me ola. Okay, kairoihr chalana direction. Elalana guidance. Okay, but coach me way down kachailan popo. It's a gift. Sang ren kau kachailan popo. Kaiten pwede yang popular. Amen. Kaiten pwede kay hindi ka planetaro. No. Yeah, favor. Okay, favor ng coach. Hindi masalinan. Labing batak isa kwalu isa kriya. May man matintiyara po, tatiyar ka lang ng coach. Okay. Masa-masan po. Amen. Eh, mabing po yung dom, nakarita kakakiyarang po. Amen? Hallelujah. Makompirong ngilayat sa ikang po, kuya kapag trust the Lord with that. Amen? Likiyang kauno bangkiyang mo. Okay? Mabang fit. Machingko po. Ay ten kabangkito, chingko po ko kiyang labalasang. Okay? Adam, kailang if yaw isang atam. Atam mayroon perta kauna ler cinco po yung yakita man sa wasap. Ariyama ko tong ren kau. Kater magarabraba kater raba. Enough raba. Ut ko ta ren kau no kauna pa katskiyang. Praise the Lord. The right one ang sabi ko. Nakachayil kan me oboter. Ini man kakela kaking child cheche. Kol tichan. Paten kapakap. O kapakap soto pan abang uyak sona child training. Sona child mamo. Lifestyle run course niya kapakap. Kapakap kiyan so course naman ang partner ng kapakap. Kapakap tu masoto kailangan po soto kairoihr yung mimre soto kin yang mata-matawa kupuran ko kapakap tu pa mayroon course kapakap. Kakakita ko kapakap. Po kaunan birth vision na namo. Okay? Poeli kapakapiang po. All kapakapiang po. Praise the Lord. Amen. Nag-shopil highlight po iti achel kos saya mapitata oraman the vision achel challenge ang bangon tiyang ampot. Bukan kak embrace it. Katero nga naman ay po tinda ewa kairoihr. Okay, for example, eu nim lapalan. Kate despise, kate rinda. Sama pa rin moman. Okay, let it kumankak discuss. So why? Dami ka sampal. Okay, so to have a big house.
tama ya purpose in the ya kasampalan and mga chailan yun laptakan niman get into deeper conversation about that waki okay sang makin kareta achay suchokan ka kasay pa na o share sang ano ya oramante kairoihr sangka waki socha you don't have the gut to share because ay makabang kasaya siya nung kasampal to po siya nung kasampal ang imo kanin kakake kon ko sa mamanang pod okay makmakin ka meet somewhere makmakin ka punto pa na may coach teso I mean the challenge for number 12 nanchiyang moitang ang partner and the ang pod and puraw tama mi minanamong yo okay kater kawuti kater sa char katerin tas ka chapan mangkenen actually wanan lang ko actually wamen ko lanan lang okay pwedeng shut down na ramas but everything anane and purposeful okay so may paninta nan or paling siya kasi may pitata mo kitch tama pitata vision okay chora man po yan kakatis relatable pwede kami lang makit sa miminan transition yung masocha plana pa aputana mong yung ang so chorus ka na mangi sa pilata as a couple masong chorus masabang wiya and on count okay on count wasan ta talk and miya karapan actually ta talk kakak miya karapan makabang ya ta talk iban tawa may you will embrace it kapang preparente kapang wow ko la ta talk kita ka tama ka poti ang lalami ko wasaw kauno call you to be there amen so kakak tiar purpose in karapan makami ko wasaw ko la ta talk kita limpakan ko chen wiya sa sanga more ang aramas mamimimukan fak chochok chay shoken men tuwachak chay kala moy kala pro aramas kininda wasan ta talk solar man ta talk mo puyo ki rawiya pepe net ta puyo ki wiya mo kalwa chay mo rin sola okay kanana kan kelay na mo rin sola ya mo chon wasawa pa na sota is count okay if it's full of darkness who will bring the lights there sango Mia ampe karin kan mimi wasaw. Amen? Nakabil mimi ko wasaw, weki eu mauran ko tong kauno. Puksaraw masa ni mete. Nanlangoy sakin perantita maurewa ko rin kauno. Nakabil win one soul there. That's perfect, purposeful. Mia karapan ko chaki yung gado wasaw. So may nakisya ko saya mapitata teach. At kairoihr kami na may clear ren ngoyay po. Nan mapitata vision sa kasayapan na nan pungachme social pilipil song tama sa wiya yawasa sa mimiya more me koras sa wiya aban on kauno amen arikareta selelewan so may paninta transition sa mimilale there was no plan sa siyang planeta o lalma sa ban move la mo teya apan so makauno peker iyo sang me kasampal ko lang kasaya ama kairoihr o once magpapang clear na nama kairoihr socha upa na socha question socha delay tenda socha mo kasi pang karyang ukan pay kasal lala amen arkich pweki kasaya pa na o sapil vision sa pilutan nan siyang layout tipo na sarigan runway mas song chorus masaban buya okay Filelach to so chamchaman mamia overnight sariko bil question ki why tama kareta so and so bang ko to analawara chay so sa tatangi apsana na make it clear to them song chorus mak child will own the chailaniki it's not for us anymore ang may sawa sa aramas coach kapay kuno kata tipsaw kapay kuno kata kapay kuno moni kapay kuno sangeo possession of this world makasasa tatangki ang purpose in coach apanola man amen apan su chakachapa o apan wato greed apan wato cheper kaktatangki ang kawekilang mo rin sola aritami yung murko sa yako mo kinin chela nana po child parents child po both mamiyanom seri kanana kan highlight vision kairoihr oraman nom serigan ang pila sa mesong koros make ani ke makapilmila le okay, ang tatapang kauno, ang wain coach, ang sawa sa aramas, ang menwato aramas ng kingdom of God. Lal palwaraman, lal ang mamauran ko po. Ari, makabang clear na ng vision, paninda to teach,
Weki ach kairoihr ach moran wiyamen tatokong kauno. Amen. When it comes to my in the mission, when it comes to the need, I bought an muscle sankich when kokola kalong gamasa and coach, as shabang wiyamen question mark. Okay, as shabang wiyamen kalwache ach more. As shabang wiyamen complain sa pilatame apananane mokit wala masa ng coach. Pilele wine so me as shamina nach plan. Wine so me kauno masan masabil pananane mokit stasyo anane debate kita question mark kita bil pay kasalki okay sa asame kauno masan sa anane mokit sa anane kapayata. Arime imang kakilakaki amang pokit sa kalap sa kosaya. It was so clear. Apay teke na chap clear. Mia peinay. Kokoto na nach ya kairoihr na nach maurin saulang ach kairoihr kan we are coming together. Mia kisakis kairoihr niya mo manach pang koros koirta o pakakauno together. Amen. Yamu manach pang serve God. Serve one another nan kingdom and coach. We get that purpose of the kairoihr makoyo na vision na may koros masawiya for his glory. Arin nan katamatawa me o may wiya papa po sa mimiyasa chukap mo. Yikichal sariyang coach makaktaila len misangan take mekamen len na mode we kita kauno pa sa wasa yukan len mo. Okay, pak chocha mas matatawa me saulang makayon lipa low level. Ako kami na mina mentality ng chairman po people katilang saulang chocho nan Amerika. Oh, they are so wealthy. Okay, miminan takame pwe kita rakamela lare kairoihr leila or embracing dama coach kiyang rai. We can do the same thing as a couple. Amen. So menlaw pakrem mo itangang poten ng tawe. Raman korosen. Oye isang na mongyo. Powe will share ang po dia challenge mo. You two will share it together. Inchingiyati. Make a list. Okay, o kumachapta prioritize o kapag kiyang kauno. See God. Okay, yamuman kauno aban sa wasay kung tumapok man ka come together in agreement to accomplish it. Amen. Praise the Lord. Palangan ng kauno. Amen. Ikamela me kachay na miwasa chay na sayara chay challenge. Ya damak chay pan. Put in practical. Watak chay pan. And so what more na chay pa mo tiyang chay both can discuss chay bil kapakapikan kiposon. Apo man opportunity and pass. When ka niniwasan ka pagorong late na life mata about vision. Okay, so niya po tiya kairoihr tamay kairoihr. Mas water Christ kakat kiyang kom. Okay, po kairoihr makchal kos yan. So tayo kairoihr makaparen kumakorosan po at long ng each korosan patalong ng ito. Tayan niyang patalong ng ito. Okay, ari challenge mo itong Christ sama. Puksaro pati tiyang kachain na. Wasakos ko siya, people perish because of no vision. Okay, no vision. So taray ka sa taro ko ito mo yapon santa. Okay, taray takchay aimless. O ito iputi siya magkasam. Bao tato. Yan, bantay mo, it's more than that. Okay, ako surak tiyara tan law, price pampasan nita ang law. That's right. Price pan low, kachilong nanamunaw, pampan tiyara tan masong law, nagkakotong yan. They should be meant to boton sampawat pagkampupota at kuwan yang ang potats. Kalwarachayka is not meant for sexual only. They want the young popota. Ongo, palwarayan. Amen, imagare tachena na nung waiting in saraw, the more to front coat. Amen, boy, if you tell Pantiata, oh, you can't go on. A part of it, imagare tachena, enjoy a child relationship on a child, wala ka, a child, iyaka. Amen, ngay gusto sa iki, ngay ay liya. Ko liya gusto sa iya, amo. Hey, hallelujah.
then li olole. That's against the biblical truth. Against masa ng coach. All pot ki li pot ki all. All pot ki li yaman. Li pot ki all yaman. Kaya then all pot ki li yakan. Li pot ki all yakan. You meant to have one partner na kauno bang kiyamo. Glory to Jesus. Kareta. Idan bakita cek antola cok kapakap. Kete cek misau. Apa cek mau memian so what? Okay, glory to Jesus. Kamu mebil mama santo rongorong. Main ka rongorong tamis kosko siya ka extra pinon. Praise God. Extra non we ki extra non extra non aleti. Karapa o vision o kairoihr ako sangat ren Christ. Ako sang ren Christ when niya am kairoihrang komuyomu po of malalabot lenni. Amen. Iman kapakap. Ibang kapakap. Maka mipon life tami man zoom kasi may tang Christ na namo. Okay, and so moso paranot. Simple. Ite kahit yung kapakapin yang alayo pali. Kapakapin kan baitong Christ na namo. Sangeran at kola Christ panot pasoneta. Christ pan kauntang popot, Christ pan kawitang popot. Okay, kicapan out ki. Autekin kita kahit yung out ki. Autekin kita masa ng coat. Uy masa ng coat na pangkay piti song law na nachalo. Right? Hallelujah. Tsaka alasang yaw yakipin na kapakapsang na namo. Yung lugwari ang kaun Jesus Tsaka alasang ya kasi yaw maing coat. Alanganin kamo. Ranwat. Kamelele. Nakamukot man na kakong iya. Oy kamelele may wiyara mas tipa naman. Oy pakimaing Jesus. Kami yang kacin makakiyang iya tubigan kos. Oy paki kami yang katlong na naimong yun. Uyalay kaw. Oy isang kamo. Sang ranwat. Obil pang kokolat. Kay bitin na naimong. Kairoihr. Tuan ko prom. Ipaki kami yang kacinaute kanyang ano masaraw. Kay puiti. Inangkan koros mavan. Kay puiti yan kak ititawin ko mo isang ranch kola. Kalanganin ko mo. Namarin kaun Jesus Christ. Amen.